you wait. Kusimbi ukakwanerewo. Yesengenzeni. Hayi Simbi. Ngoba uzophuma ungumisa nje. Ayi ndatotsvaga iwo panapa sha. Ukakwanerewo. Takatanga kudana last week. Utondiposta paseri. Wakakwanerewo. Unimposta umntwana, ndingumntwana. Iwa maniwo. Imbonano here. Imbonani yani? Uda kuonekwa nani kuti kudana nini? Andimuntu ukari amakhabuza. Uchimbopostiri iko sita undipostiri ini. Ndine mukadzi mani undirovesa nemukadzi wangu chikoyo. Why wazonda kanje? Hayi, wesaba uri kuposta kuvanhu kuchichona kwachona. Ndakubvunza manje kuti munhu wakuposta uri wakwanerewo. Ungikwanile nda. Usaona kuti umposte inkinga lapho. Uchindiposte ndikuzwa ndine mukadzi, waundirovesa nemukadzi shamari. Unemukadzi waje. Ndine mukadzi delete status yosha. Hayi ngidilitela ngipostile abantu ngabe bonde babone ngithi umukadzi ube nomukadzi. Ndine mukadzi sha. Ndine mukadzi sora akundazina kukudza pa ndine mukadzi delete status yawese. Indaone yana yakababa yo. So ufuna ukundlelesa kini. Saka kudiko tanga wambo delete status tozotawo. Hayi angidilitelani ufuna undlelesa kini. Uzongitshela ukuthi kanti lo mukadzi ulandi lapho uzongitshela hey. Shamari delete status chikoyo. Undirovesa nemukadzi. Awula status engisidilitha. So delete kani nayo chipo yona. Awula status engisidilitha. Angithinga nayo sethandani. So ngizoposta. Ndoshandukutwa ndine mukadzi chikoyo Simbi. Mukadzi wanda ndikhona ungitshela singiyakwazi. Mana ndandisina kukuwa ndine mukadzi shamari amana delete shamunondirovesa. Hayi awula ngidilitha. Namhlanje uzokushaya bazokushaya. Angithi wona khona ungitshela mina ufuna undlelesa kini kahle. Khona ungitshela mina ukuthi lo mukadzi. Uzongitshela namhlanje ukuthi nomkadzi wena. Kodwa kukumbirawo Simbi delete. Akuya ndingithatha. So ndikukumbirawo shamari delete kani. Mana